Mare, anyat yan aramidam dito'y paraangam. Agmulmula akman iti masetas, Mare. Ay, sa bagay. Pimintas nga agpayso da ito'y arubayan ti balay mo. Gapo ka nagiti mulam amasetas. Nadlaw mo mat, Mare Banang. Ay, wen. Sakit, ay na. Naglinis ti aglawlaw. Daytan ati pangipayak iti oras ko, Mare. Agmaseta sa klaengen. Apay adi mo ilako dagiti masetas mo. Aywan anya. Wen, nangina ita ti masetas. So nga ilakom dagiti dadduma a masetas mo. Nasaya at manday ta na panunot mo, Mare. I-displik to nga rod iti sangwanan ti tersenak. Sige, Mare. Tagumatangak tumay. Warog. Yalaan nakman iti masetas iti barangay hall. Ananon ti masitas, antay? Imulak Agbyag nga tamay? Wen. Tajay inmulak akamote. Nagbiagmat. Jay tukit din masetas ti saan. Sige, antay. Yalaan kayo iti mulayaw. Nagbirbiro kam di takwaraw. Agbirbiro kak iti masitas anggal. Imula ka nun ni antay. Bawanan ti masitas dita. Natayan, tawad bang sibsibaw. Un nga raw, sayang. Di yung tumot sibugan. Awan pa'y makapanulot mo. Dagiti kakadwa katanod na. Na, agpabasol ka pa'y. Adamot nga minararamida. Basta awan ti masitas dito'y. Na, anya dagito'y lakom, Maray. Di mo makita, aya. Masetas dagita. Ilaklakom dagito'y? Wen, makita mat nga depresyo na dita. Na, mabalingayam nga ilako dagiti masitas. Adun ti bimaknang. Gapo iti panaglaklako da iti masitas. Aya, Bareng bumaknangak mat, Amare. bumaknang ka? Ay isak ngay mag. Ay ka mabalin mat lata. No kayat mo. Aglako akmet ang arod iti masitas. Na, di nakmatuladan nun Tapno agpadata bumaknang Agpanunod ka mat iti sabala pagbaknangam Yak kayat agpanunog iti sa balay. Awampay originality mat. Agtutulad. No ngay sa balay ti mapanunot ka. Kalukwan, kayat mau. Makamu ka mat ang agpanunaut. No anya ti kayat mapagbaknangan. Enteng. Apay nga itawan mo't gaya man dagiti nagpipintas a masetas ijay sangwanan ken aglawlaw ti barangay hall. Natay da amin nun. Apay ngay. Ay kat baunam dagiti tanod ken kagawad mo taagmula damanan. Ay na, nagsasadot dan tupay. Ay, inakman gumatang to iti masetas alako ni Marikuanang. Kasta, agmula ka mat iti masitas. Tapno pumintas mat ti arubayan. Ay, wen, inteng. Makiuso akmeten. Taamin ababalay dito barangay tayaw. Adda masetas amula da. Nagkapwang Maray. Gimatangakman iti masetas dita tersena ni kagawad kuanang. Ginatang mo dagita? Wen, kita nagpipintas. Un nga raw. Nangina dagitoy no ijay ili ti paggatangam. Aya, Wen Maray, iso adituyak langan agim matang. Sige Maray, panawan kan tainakman imula dagiti saringit dagitoy mula aginatang ko. ay na, kunak no awan tao dito'y tersina Maray. Itayak pa'y nga agap-apo. Adda aklang ijay likod, Mare. Sibsibugak dagiti masetas ko. Naibos dagiti lakom Nagbiit nga ron ang naibos. Iso ako nagngaglako aklangan iti ado amasitas. Ay na, dandani kan bumaknang. Saan pa'y mo't, Amare? Adayo pa'y mo't, Ang bumaknang kanto. Ay naaawan pa panan na, Mare.
Ay kat si kangay. Nakapanunot ka matan iti pagbaknangam. Madama pa'y laeng agpampanunutak, Maray. Mare basta di mo kompetensyaan to'y negosyo. Saan tayo nga agrunda? Ha, Chip? Relax kayo kadilaang, Jipot. Awan mo tatakaw dito'y barangay. Ay, unan niya. Iso mabalin tayo latan ti maturaw, gaging kat kay kayat tayaw. Un, Chip? Jipot, ibagam ka dagiti kakadwa. Maturog tayo amin ita. Inak nga ro din ibaga. Aguray ka man. Apay, Chip? Tataul dagiti asaw. Gagangay na, Chip. Sa bagay. Sige, ingkan, Jipot. Maribanang! Maray! Apay. Nagsapa ka Maray. Ay, umay kuman birukan dagiti mapukpukaw amasetas ko, Maray. Ha? Adda mapukpukaw ang masetas mo? Napukaw da nga rod amin idirabein. Ah, Sinibugaklay di malam. anya? Ay, adda nang takaw ka dagiti masetas nga ilakok, Maray. Tinakaw da amin? Wen, Maray. Dagiti lanargreg abulong tinabatay. Ay, unay matdaytan. Maray. Awan nga ta dagiti masetas ko dito'y arubayan yaw. Ha? Ay, awan amaray. Dagiti la ang ginatang ko ti adda dita. Diya ginatang ko idikan ka. Pasensyakan, Mare Ay, nangina ngamin dagijay. Wen, amok, nangina dagijay. Ay, adda magayam agtatakaw iti masetas dito'y barangay tayon. Ay na, nagatuti naglakwa ka. Ay sa... Ay, nagapuan, Maray. Ha? Ay sos, nakigtotak pa'y kapitan. Sus, nagado ti bilbilang ang matakwar ah. Basid laeng. Nangalam ka dagita. Ikat naglakwa ka. Naglako ka? Wen, ijay ilay. Anya nga tinlakom. Awan mat inmulam anateng. Masitas tin lako, kapitan. Ada mula mamasitas? Ay kat siyempre ada. Bulbulong to, pati kay kayo ti ada ije balay mo. Kita am ti arubayam, di mo pa'y mawalisan. Ay na, ada sikreto apagmulmula kapitan. Di mo amo no sa dinaw. Kanjak mat kayat nga ibagakan ka no sa dinaw. Enteng, agsakdo ka man iti pagsibog ko kadag iti masetas ko. Ayan ni Kwarog aya, Na, agibaon ka manan. nabanbanog na tao. Anya kumati inararamid mo ija barangay hall. Napan ka lang mat nagtugtugaw. Nagtugtugaw ka dyan. Ado ti pinanunot ka. Iso na banugak. Ay, awan pa'y ti may baon ko. Nagrigat yung panunot. Anya aya ti pampanunutam. Pampanunutak dyan baga ni Maritoyang. Nga ada ka no secret apagmulmulaan na iti masitas na. Na, adda ayamot. Nagsadot tupay nga agmula. Kat no napan naglako iji ili iti mula na amasitas. Anya? Isulay tati pampanunutak dungaw. Nay, aguray ka inteng. Ha? Mapukpukaw kat dagiti masetas amula ni Marikuanang. Aguri ka. Napanmo't naglakaw ni Maritoyang. Oh. Mapagsisilpo mon inteng. Maamiris mo ti koneksyon na. Kaslawan sa! Kaya't naasawan. Ni Marito yang tinangtakaw kadagiti masetas ni Marikuanang. Di mo pa ibagbaga deta ito sa balay. Apay asaan? Kat naglawag, isaw tinangala. Masapol na mapanagnakan nga isutin na ngala. Ay, kasta aya. Una, imbestigaran mi pa ya. Chip, adda magmag na ijay oh. Awan. Ijay man, nakapuraw. Di nakman butbut nga. Pudnumat nga adda magmag na nakapuraw. Ay, hindi kaya takitaan.
nakakidum ka? Wala. But-but ngenak mat ngamin. Hinta kitaan, sa dino ti papanan na. Sikan aji pot. Umay nakaduan ah. Jak ngarod kaya ta kitaan. Kita amon, tapno makakita ka mo't iti nakapura umagmag na iti rabi eh. Jak ngarod kayat. Tas labakot mo't deto yung nakapuraw amagmag na. Kigto takman. Dayta. Ha! Ay, may kantuyang umay kanay na. Ay na natin nagsanya pusok. Ay. Sika, nanatuyang. Anya ter aramidam ditay. Sikakit di ah, ti pagdamagak iti dayta. Apay adamagam. Agrunrunda kamay. Ay adapapana. Saan kayo amabalin arumwar, tarabiin. Kayat kong arod ti rumwar, lapdan nakit dain. Ala, ingkayukit agrundan, sandak abyangan. Inteng, agreeing ka. Inteng, Dadapuhan! kita man dagiti masitas ko. Kita mo na. Siya pala tibaon mo. Mapukpukaw nga rod. Ha? Ada nagtakaw idirabi eh. Agure ka. Sigurado ka? Win nga rod. Ay, saan ka de at tinulungan nakpay idikalman ang nagsibog? Ureak lang nagang angkit. Ay na, tinakaw da aminin. Na. Anda nga ron. Plant na per dito barangay tayo na. Ay. Nasken amatiliw day tayo. Sino ba? Sana kun nga agmula iti masetas, aging gaasaan amatiliw day a plant napper. Win nga rod ah. Asino nga iti mayat nga agmula, no adamot gayang plant napper dito barangay tayo. Ay, adda suspetsak maribanang. Uray siyak. Adamot suspetsak. Ha? Ne, asino nga iti suspetsam? Kwamare, sikret kano pailaan kunan ni Inteng. Ta imbestigaran da pay. Ibagamot din amare. Dua talaang mat amakaamaw. Ay, win anya. Amangan no agpadata iti suspetsa. Sige, ibagakon ti suspetsak. Ni Mari Tuyang. Ay, agpadata, Maray. Na, tultuladan naksama laang Maray. Ay, saan mo't, Maray? Hey, sa anak nga agtutulad. Talaga nga iso ti suspetsak. Ay, uray siyak. Iso ti amok a plant napar. Marituyang, anya ti ilaklakom dito'y palengke. Masitas maray. Naibusan, may salaangan dinabatay. Iso da ito'y tilakom amasetas. Gatangang maray. Ha! Kasanaw agatangak Marituyang. Kat daytoy mat dagiti masetas ko. Kasano kumamasitas mo dito? Apay, adda na ikabil anagan mo dito? Awan mal. Mabigbig ko timulak. Iso daytoy. Agbibigbig ka mo gaya maray. Iso daytoy kunak tumat. Sa anak nga agkamali. Iso daytoy atalaga. Iso asikat ti plant napper. Na, tila ibagbagam mo. Nagado ti makangkangag dito'y palingke. Di mo matpigsaan amaray. Agkikita tayo ije barangay hall, Maray. Idarumda ka. Idarumda ka ni Marikwanang. Kanda kami amin at tinakawam itimula amasetas. Ha! So nga agsaga na ka. Ay, todas mo na natoyang. Imbes ngagtakaw ka, agmula ka laangan tapno adda ilakom. Dakes ti agtakaw na natoyang. Oh, anya Maray. Mairilisan tilon mo? Wan maray, inton bigat ka now. Ay, sos. Adun ti kwartam. Wan amaray, gatang konti amin akayat kaw. Matuloy tangarod amapan ijay ili inton bigat. Wan maray, masapata. Ang jakpay imbagbagakan ni Marikwanang amapanta ijay ili. Apay-pay lang amin nga ibagam. Jakmut ngamin imbagbaga nga adu ti kwartam. Singir naktumanen.
isuan na saysaya at nudinan maamuhan. Wala, jak tupay la lumablabas di tatersina na. Tapno sa anak nga ayaban. Ay, kat, pag naam nga raod, Kat ijay payla ang likod ang mapitakan ka ijay maray. Magnaka, ijay tambak. Maan ano ngay, basta sa anak ang makita ni Marikwanang nga may naglaing ngagsingay. Waraw, mabalin nga itulod na kami kini Antim ijay ilay. Wana na. Papanan nyo ka di ijay ilay. Ay, naalak nga minan jay lon ko a milyon kwaraw. Ha? Milyon? Uy, di mo piksaan. Ay, pangusaram nga iti milyon alun mao. Ay, pagpapintas ka. Pagpapintas? Ay na, di mo piksaan. Oy, napintas ka lang arudan. Agpapintas ka pailaang. Ha? Nagkuraan na pintasak? Ay Ha? na! Kano nagpuskol dagiti bibig ka. Nagababa dagiti kiday ka. Nagado ti abot-abot ti rupa. Ay, wanan niya! Nagalas kamot gayam nga agpaiso nana? Makitam da ti lapayag ka. Sanda nga agpada. Mabitla ang tamangalak iti routing. Rutik man nga agpaiso day talapayag mo, no saan nga agpada? Sige. Day taon. Hop. Ha? Dito'y bangir, mat. Ha? Bas-basit nga agpaiso day to'y may saan lapayag mo. Kanda ti agong ko. Agong mau. Lugpap. Saan laday ta? Ha? At dapay ay ati jaknat lao. Kano dakdakil ti abot to'y may sang agong kaw. Aya! Kita man. Mabitla mm. nga. Tamangalak iti bato apang rukod ka. Sige. Day tayo, umanay mo siguro day tayo. Sige, isilsil mo. Up. Kasla kadakkel ti bala ti palsiit day to'y abato. Sige. Up. Imanay dito'y may isa. Dito'y may samit. Up. Hoy! Ay. Ayun nga agpaisaw. Saan nga umanay dito'y bangin? Ay. Saan nga agpada ti abot ti agong mau? Hindi mo pigsaan Ay nakwaraw, amin dagitoy, ipaayos ka. Ha? Sige, itulod kayo nga ro di sa ilay. Apay, napanandamari ba ng kanmarituyang kapitan? Dakmat mo. Kunakmat ka ni ba nang asan arumrumwar? Bawal ti senior citizen arumwar. Kawamat, kapitan. Imbulikat igitawan. Igitirimwaran na. Ay, Anya? ura siya. Dak amo tinapananda. Kwarog, apay nga insardang mo na ito tricycle mo. Ay, kwaraw, naskan asan ang madilay ti panagpapintas ka. Di waya makita at the checkpoint. Ay, wala nga agpay sumaray. At the checkpoint. Man ano ngay no at the checkpoint. Ay, tiliwan da tayo no saan tayo asumardag. Umasidagan ti pulis. Ala, ingkan kwarog. Amangan no ada na patag nga ibagadakan ka. Anya ti kunada, kwaraw. Saan tayo ka no mabalin nga agpailay? Na, apay ngay asaan. Ay nakayat kun ti pumintas. Ay, agrason ka, kwarog. Emergency, kunam. May sa kano lang ti mabalin nga aglugan iti tricycle. Anya. Saan ka no mabalin nga agpaili dagiti senior citizen? Sanak pa'y mata senior citizen. Iso nga ron nga sublitan no iti kabildatan. Ay na, awan ayati sa bali apagnaan. Awanan. Saan mo't ang mabalin na tumayab to'y tricycle? Napanan nyo ka ni kumarim at tuyang, Mapan kami kumangarod ijay ile. Kunakmat asan ang mabalin nga agpaili. Dagitikas kan ka senior citizen. Kuyugak la ko man ni Marituyang amapan agpapintas. Ay na, adalang arot pandemyan. Masango yung paila dagitaman. Papintas. Dayta. Kahit adangarod kwartana. Igatang nalako man iti napapatagabana nga. Dayta kwartana. Kaya't nangarod ti agpapintas. Una, ngimanya nga ita. Di saan da kay mutla pinalubusan. Nagiti iti quarantine checkpoint.
Ay, adan tumutla ang tika nito, ang mabalinda aparwaran dagiti padamay, a senior citizen. Marituyang! Maray! Apay nga ta di nakpampansinan ni Marituyang. Nagnamot iti balasyo ti kalsada, kagawad. Kasla di na nangag ti panangayab ko kang kuana. Saan pa ila pimintas, di na ka namamaw. Kasanungay no pumintasan. Ay na, awanan tinamnama pumintas pa day di ako marek. Kwaraw, Anya ngawan, kat no gastusan na kano ti pagpapintas na. pangalaan na kumamat iti kwarta na ngay. Nagloan. Anya? Milyon ka na o ti linon na. Na, usaran na amay niti pagpapintas na ha? Hun ka na o. Ay isa na mabalain. Ha? Abay sana mabalain. Kano nagdakkel ti utang na dito'y tersenak. Nasken abayadan na pay sakbay ngagpapintas. Ay, imbag nga raw tadida kami pinalabas ije quarantine checkpoint. Saan na pa yan nagastos jay lun na? Singirag, at dagayam kwarta na iso at dinak am-amaw. Oy, kagawan. Di mo ibagbaga asyak tinang ibagakan ka. Saan na ngamin akayat amaamuan ti sa balay? Marituyang! Maray! Oh, apay maray. Umayak man nagsinger. Ay, mabit lang Maria. Na. Nalakamot ang masingir ita ni Kumarek. Na minsan lang imbagak. Mapanaalaan na imtay pagbayad na. Ay, sos, nagdadakkel nga aso na gito yan. Ay, Marituyang! Apo ka pa na gito aso, ma! Ang mga nagkagatda! Ay, talagang agkagat na kita maray. Ay na, apay nga yung bulos mo na gito yung aso ngay! Sige, kagatin nyo na ito na laing sige. Ay, agawid ak manlangan, narigat ti makagat! Ay, at darabis na kita maray. Iso ano siyak ni sika. Sana kung nagsubsublay ng umayak singay. Ay, mapanakaw na! Ay, nagkapwa, Mari. Di tabalay da Marituyang, kapitan. Ay, mapan ko kumasingiran. Ay, kit nakasingir ka. Saan, kapitan? Kasano, imbulos na mo dagiti aso na. Ha? Sapay nagdadakkel. Muna yan. Singir ko ma. Tanadamag ko anaala ng taylon na, kapitan. Ay, kit singir ma. Isukat ti kunak nga unaan na kumaabayadan dagiti utang na. Ang ti gastusan na iti unuan niya laditan na pagpapintas, uno pagkuko, uno pag-make-up. Ay, talaga singirak, kapitan. Sana mabalay na saan ngagbayad. At daman madmadlaw ko dito'y kabildatan. Anya day tangkal. Ado ti saan nga gisusot iti face mask. Day tamot tinadlaw ko angkal. Uray ni nanatuyang. Saan nga face mak? Luwan nga ron. Isunsa mo tan ti leader dagiti saan nga face mask. Kahit bawal tikas jay. Anya nga'y teramiden tayo angkal. Ay ibag ang tag face mask ni Marituyan. Wanang kal. No saan nga face mask, multaan nun. Nay, anya ti urayam dito'y sangot ti tersenak, kwarag. Ururayag ka lumabas ni nanatuyang. Ay, uray siyak. Urayik mo ta lumabas, ta singirag. At damot ibagakan kwa na. Sigud mo't amagmag na dito'y sangot ti tersenak. Dumagas pa ino kwa. Ha? Kagawad. Kumita ka iti day dya bandao. Na, adda bakit amagmag na iji tambak? Ni nanatuyang day jay. Apay ngay anag na ijay. Talaga alikliklikan na ka. Ay, oray pa'y sa dino ti pagnana. Likod man wano sangwanan, singireklata. Ha? Kita mo ha? Natinagmatan ni nanatuyang iti tambak. Ala, naipisukan ijay talon. Ang katulungan ng akagawad. Bay amon. Ang kaasimat. Apay nga minamag na ijay tambak. Naglawaan dito'y kalsada pagnana, mapampayla ijay. Ay, hawan pa'y matinang tulong kanyak, kapitan. Kapitpita ka ka. Ay, Siyak lang nga ro tinang tulong kan ka. aywan anya.
Kibinin ka pa nga agawi din. Ay na! Ay! Kastigayam tirik na timatin na gijay tambak. Ay nga tirik na timatinag ititambak kaya. Nagsakay. Aya? Saan kabut ang nabukulan? Apay ngamin anak na ka ititambak, ha? Adda nga rod liklik-likak. Masino? Ni marikwa ng analay ngag singayr. Aya! Nagbayad ka na. Jak nga rod kaya tiyagbayan. Ano to yang? Ag-fismak ka man. Unay kamutin kwaraw. Day takit din ti sabsabat mo kanya. Imbilin ni Uncle Gaw. Para matlang iti protection mo. Ay na, no puminta sak taon. Sana kon nga agpismas. Ag-fismak kalata. Kasano ngay nga rod ama i-display ti gastusak iti milyon no kalubak mutla ang babaan iti pismak. Ituloy mo pa ilang ka diti agpapintas? Iso nga rod ang naglunak tagpapintasak. Ita kontra ang manan. Di pa imot nga rod mapalubusan arumwar dagiti senior citizen. Ay, un nga rod. Nay, kwaraw. Asino di sumungad? Ni kagawad ko anang. Ha? Umay kasingiran, Mare. Unay mo tekan. Singer a singer. Ay, nakam. Papanamon nga ina na to yang. Nakalamang. Ay, di ka pa'y pumanaw! Agbayad kan! Nakaadayaw. Naglumungan na ngayon, kwarog. Diyak manamaw. Ay, Basta imadayo matlatan. nagrigat at talaga asingiran day jay. Ay, nakaadayo na. Ay, un nga raw. Nagrigat at talaga asingiran day jay. Iso ano maminsan. Amom taon no asino ti pautangam. Ay, wan kwarog. Jay ka no ngamin linon na. Gastusan na apagpapintas na. Ay, basta jak sardengan asingiran day jay. Marituyang, panagkunak, nasken laeng agbayad kan iti utang mo kan ni Marikwanang. San nga road maray? Na, apay asaan ang mabalain? Apay aday talatan pagpapintas mo ti aramidam. Ay kat bawal pa'y ti rumor ita. No apay tumit nga main anakadanon kan kwa nga dalon ko. Ay, jak amo Ken may sa, no pumintas ka man, makaluban matlaeng iti face mask. Saan na makita ti kinapintas mo? Saan mo't nga ron ang mabalin nga agaramat ka iti face mask nga daabot na? Ay, unay ay, daytoy kumapay agong ko ti gastusak. Ay, saanin maray? Iso nga ibalakad ko kan ka, agbayad kan, tapno di nakasurut-surutan ni Marikwanan. Kasaya ata nakapismas ka. Kasanaw kat pagmultay nyo kanumot ti saan nga face mask. Ay, una. Ay, doon ti pinagmulta mi saan na nagpismas. Ay, imbag lakit ding tasanak pa'y nagpapintas. Ay, una. Aga 70 milyon agastusum na tapno nagpapintas ka. Papanam itamaray. Di tatersina ni Marikwanang kapitan. Inak man labayadan ng dagiti utang ko kunkwana. Una. Tapno awanan ti sakit ti ulom. Kauray pumintasak, no jak agbayad iti utang kaw, naalasak latakanaw. Ay, sabagay, awan imbagbagak akas tamari. Ibagbaga nga rod to'y konsensya, kapitan. Ala, bilinem ti konsensyam. Tabilinin na kamay na mapanagbayad iti utang mo. Kastaan na to yang, bayadam dagiti utang mo, tangay adamot ibayad mo. Ti utang ngamin nasken abayadan, saan aliklikan. No amom ti umutang, nasken nga amumet ti agbayan. Ay namaray! Ay namaray! Ay! Adang pipinungot di tabagatan! Ay saus! Ay saus! Katapay adi ti tersenak ti papanamngay. Kahit sa dinungay nga ron ti papanak. Iji barangay hula. Nagadayaw! 2 kilometro ti kaadayo di barangay haul. Sumang atak pa iti bantay. Ay kat ano sama. Kunak man no da kayo akakagawad ti rumbang asit gan no adda agaapa. Idi dayta. Saan itan? Na, apay, nasukatanan ti lintag. Kan may sa anak-anak ka duty ita.
Isama pang kay di barangay hall. Ay na, awan lang nga tayo ti masabat ko at tanod dita. Anya jay ko nam. Ang dailugan ko damdama na pinta sa balasang. Ha? Balasang lang amin jay nangag ko kahit. Kwaraw, adaga pa. Marcos, ulitin man jay bagam itay balasang. Korog. Aday bagbagani na natoyang. Ha? Adaya? Ay, nay! Abda kamot ngagpay so na natuyang. Ay, Anya jay bagbagaman? apay di mo nang nagembagak. Ulitom na natuyang. Medyo natultulang ni Chip. Anya, nagubingan pa lang, tulangan. Pigsaam na na. Kunak! Adag pipinungaw ijay abagatan! Nangagkaon. Balasang wano babakay. Babakat! Kaslakan ka kabakay? Ay mas bakbakat dapay ngam siya! Sanain. Bayam idang agpinungot ngagmalmalam. Na! Apay ngay! Kaman sumakdo iti pagdigos ni Antim kan pagluto na. Anya? Ang kasubak daw. Awan nangagkwanggal. Agan ano tilapayag mo? Anya tiluto ni Auntie Asidain. Lechon amanaw. Uy, dayta. Ay, agsubliak tulangan inton pangal daw anggal. Nakaon. Papanang ko raw! Mapanak ije paradaan. Agsubliak to inton panangan. Nagkapwa mare. Ay, naggapuak di tabagatan maray. Itayan dagitag pipinungaut. Wan maray. Adda na pa naganawa mare. Awan mo't ti maaya ba? Agad, anya nga'y tinapasamak kadakwada. Ay na, awanan na. Naibusan ti buok da. Anya? Angam day jay, agpipinungot dalatang aging gaita. Tawan mo't ti aganawa kadakwada. Andan sa mo tultulang ni Kwarogan. Na, apay anak ko nam ti kasta. Di imbagak asumak daw. Di nagdengdenggan. Agin tutulang ano kasta. Ngam numakan. Na, mangag naman uri arasaas. Ay, adda diferensya ti panagdengeg na. Apay ngay nga ka. Kapitan, dagijay man dagiti dua babakit ang nagpinungot iji abagatan. Na, kalbuda matin adwa. Naibus ti buok da idi nagpinungot da, kapitan. Pati kiday da kalbo. Jesus. Saan mat kano anapan naganawan ni Kwarog? Apay ngay. Kasla saan na kano anang idimbaga ni Marituyang? Tulangan at talaga ti kaanakak Isa pa'y nagtaraki. Ay, una yan nagita dua ababakit. Kalpasan ang nagpinungot da. Agkuy-kuyog da manay. Marcos, kaduan nakman ang mapanagaram inton rabe Wun akwarog. Ay talagayam. Ang kabalamat lang mga bagati ay labyaw. Dahi talaang. Naglaka ti agay labyaw. No kasta nakasagana kanya agaram. Una. Ang kwarog. Magmumot lang ka di bagaking ka ti armam nga balasang. Anya ti panagkungkunam kanyak. Tulang. Kanya nga rod no maminsan ket di kamat makangag. Sagpaminsan lang day jay, Marcos. Ang napigsa talaga ti lapayag kaw. Nang runa no arasaas ti balasang ti mangag kaw. Umayak managaram. Iti pa'y lang urayan ka, Kwarog. Ha? Talaga? Apay ngamin nga itakalaang nga imay. Ay, kwa. Ay, sa anak pa'y siguro anala daw? Ay, saan, Kwarog? Aday bagam? Adda. Anya ngay. Ibagaman Kwa. Ay. Mabainak mo tayo. Tultulungan kan amang ibalikas. Sige Ay. Love. Anya pa'y?
Mabaina ka talaga. At dapat tuloy na dayjay. Yo. Ibagamon diretsuamon. Sige man langan. I love you. Yes! Naibagak mo't langan, Tiriknak. Day tiyo matisungbat ko. Ha? I love you too. Ha? Anya di imbagam? Imbagakon. Inyara sa as ko. Ha? Awan mo't nang gaw. Ay, dan samot na ipulat dito yung lapayag gaw. Ay, Ala, addan samot simrak nga agpayso ang ilaw di talapayag mo. ha? Mabit lang Silawan taman, takitaan tan adda nga agpayso. Taikatanta tingilaw. Kanya ngay, Chip. Di bagamot lang tirik namin sinapintas sa balasang. Naibagakon Ket, apay nga nagliday ka? Jakmat nang nagsisungbat na. Anya? Pulos ngawan nang ngagkaw. Ket, kasat no daytan. Binasted na ko na. Apay ngay? Ay, di na kano kaya titulang nga kas kanya. Mare, agpayso ay asaanan ang makangag ni Kwarog. Kastamat ti ibagbaga na, Maray. Apay ngay ang nagtulang. Ay, pinanawak ida-ijay balay. Tapno maamuan ni Enteng, no apay ang nagtulang ni Kwarog. Ay, kaasimat nga rod ni Kwarog ano nagtulangan. Win nga rod. Awan kanumat ti pulida atulang. Ay na, nagpigsa ti panagdengeg ni Kapitan. Kano mangag namin ultimo arasaas ti chismusa. Awan mat ti pulida atulang. Agin tutulang, isu ati adda. Ay, amangan no day tati sakit na, Mare. Agin tutulang. Win nga rod Hay, narigat ti kasta asakit. Wen amare, No anya nga ta ati agas ti kasta aklasi ti sakit. Mangmangag mo ti amin nga ibagbagak, Kwarog. Mangmangag ko ang gail. Anya ti imbagak. Agsida tayo ti fried chicken. Ken, Iga daw. dapay na yun na. Adubaw. Nalawag ang nangag mo dagiti imbagak, Abay nga, ajak mo't nang nagsisong batyar armang. Denggam dahito sumaruno nga ibagakan ka. Sige ang gail. Ingka agbalsig. Anya? Ingka agbalsig. Awan na talaga mangagwang gail. Nung nga ingka agsakdo. Anya? Uno ingka agronda. Awan na lata mangagwang gail. Anya yati rumbang nga ramidakan ka. Kasano na ito yung gail? Makan lang mati mangag tilapayag ka. Ino trabaho di mo mangag. Ewan ang gail. Nang runan no I love you ti balasang. Jesus, isupay ka dahi tan tinakabasbas tudam. Anya ngay da ito yung sakit ka ang gail. Maray! Maray! Ay na! Ay, Maray! apay ayun manay. na yan. Apay madandanagan ka. Ay na, adag din nanog ijay daya. Ay, unay mo daytan. Asino man dagitan aya? Dagiti dua abakit anag pinungaw. Isuda tag din nanog. Isuda manan. Wan nga rod, Maray. Ay na, agin in the street dan. Kat, apay nga imay ka dito'y ngay. Kat siyempre, kagawad ka. Ay, jakla kaya timapan agan anaway ti agdindin nanog. Ingkaya ban ni Kwarog. Tulang ba? Ni Kapitanan Iso, timapan aganawa. Apay asak ti baon niya paganawaan ka dagiti agdindinanog ababakay. Kahit asino ngay nga rod ti mabalin nga ibaon, Kapitan. Na, kaslasak lang ti opisyal ti barangay nagado at hanod dita. Awan nga rod ti tanod. Ni Kwarog ngay. Dayjay ni Kwarog dayjay. Agure ka, ayabak. Psst! Kwarog! Ay na, Kapitan, saan nakaamangag? Agure ka, daibagak tapno mangagnak. Kwarog! Ada adubaw!
Uncle! Ay, timbalyaw adagaws. Nangag nakakapitan. Dahil tayo masidagan. Ayan ti atubaw. Adag didinadog ababakat ijidaya. Inka agresponday ta agsida tayo into madamdama iti adubo. Ha? Aduba? Wan! Inka na! Huwag Uncle. Mapana ko na ganawa. Na, kunak man no tulong ni Kwarong. Naanawa mo tadag iti nagdinanong ijidaya. Huwag Uncle. Okay? Ayan din nga. Pinagawid ko idan iji babalay data ginanata. Aguray ka. Kasi no tinag-repair Siya. ay, aguray ka. Apaya nagdinanog da ka no. Anyati ko naman Kyle. Na, sumro man ang titulang mo Ay. Awan man ang mangag ko Uncle. Ay, umay kan, mangan talaangan. Agsidata iti adobo. Ayos. Talaga mabisina ka. Na, Sulbarem day ta a problema ni Kwarog, inteng. Saan ang mabalin abaybay am akas day nalatan? sumutar aramidag. No adaman sakit na, masapul ang masigod, tapno maagasan. Ang gumatang kanto man iti pagkurikor na. Ananwam? Ay, usaran di ko arong Barang maikat, titulang na. Abay pinayaban na kang Kyle. Umay ka, taagasan ka. Tapno maikat titulang mo. Ay, diya ti agas ang Kyle. Mabuti nga kiti agas. Na, apay kabutag mo na ito. Kurikor. Ay, diya na itanggal. Ay, ang kurikor ka! Tinanggal na ko tinanggal. Ay, makapagiliti mo tinanggal. Gusto na. Kurikor ka. Kasi mo. Ay, Marag. ay, Ada malagip mo. ay, huwanang Kyle. Anya ngay. Malagip ko di ubi nga kapailang. Kanayon nakakurikuran. Adita, nakurikuran kan. Ay, Nalawagan ti pa nagdengeg mo. ay, padasan ta ang Kyle. Inka agbalseg. Tet kalpasan na inka sumakdaw. Anya dagiti imbagak. Ay, awan mo't nangag ko ang Kyle. Awan. Aguri ka. Si Daenta, dahi tahi dinakdakan iji kusina inton madamdama. Ha? Ay, nagimasan tinakdakan. Ay kung kunaklaan dahi jay. Agin tutulang ka. Amok sadot mula dahi ta. Ay, Kwarog! No ayabanda ka nga aganawa kadagiti agaapa, ken no ayabanda ka amapan agtrabaho, agtulang ka, ay sos kinasadot daytan. Ngam numakan, klaro mat, ti panagdangag mo. Agin tutulang ka, ngam daytamat tigapuna, anabasted ka. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanga.